تماشاوان هجا دم باش. ام به برنامه کردویزیون جو واشنگتن جسوتجان دنگ امریکا دیسا ببرنه. تی کردویزیون به هفته ده راپورتر نیج کردستان و امریکا و هر وها هپی بینگ تایبت چیه کو مجوره پیشکش بکن. دم باش تماشاوان هجا. اپراسیون رزگارکردن باجارو که تلاور پیشیا چند روزا دست بکر و ها دیار کردن که ارتش عراق دوید میکرده پیشوچون دست اخسینه. سیویلین لوی هرمی دمینن نه حول دادن که جوی باجاری در بکن. گوری نتوین یگرتی حتی نها 3200 کد جوی باجاری در کتینه. هزین عراق دو تاخم باجر تلعفر جدست چکدارن کمالا دولت اسلامی آن داعش در کرن پشتی 3 روزان ج اپراسیون که هفبش یا لشکر عراقی و چکدارن شیعه و پولیس تماشاوان هجا دم باش. ام به برنامه کردویزیون جو واشنگتن جسوتجان دنگ امریکا دیسا ببرنه. تی کردویزیون به هفته ده راپورتر نیج کردستان و امریکا و هر وها هپی بینگ تایبت چیه کو مجوره پیشکش بکن. دم باش تماشاوان هجا. اپراسیون رزگارکردن باجارو که تلاور پیشیا چند روزا دست بکر و ها دیار کردن که ارتش عراق دوید میکرده پیشوچون دست اخسینه. سیویلین لوی هرمی دمینن نه حول دادن که جوی باجاری در بکن. گوری نتوین یگرتی حتی نها 3200 کد جوی باجاری در کتینه. هزین عراق دو تاخم باجر تلعفر جدست چکدارن کمالا دولت اسلامی آن داعش در کرن پشتی 3 روزان ج اپراسیون که هفبش یا لشکر عراقی و چکدارن شیعه و پولیس فدرال عراقی. کار به دستین لشکری دبیجن پیشوچون دجی داعش دوام دکن و تبایا تاخا کفاح یا باشور تلعفر هات آزاد کرن. تخمین دیتا کرن که پتر جه 2000 چکدار و جوانا هجماره کازورا چکدارن بیانی دناف باجری دا جهد گرن. والعملية تتقدم بشكل اپراسیون باواکی باش بری و دچن هزی مد یک آسته پیشکتنا دکن اونها کتنا ناوا باجر جالی روجلات و باشوری و نشانا شکستنا دجمن تی خویانی کرن. دگل دست پیکردن اپراسیون لشکری وزیر براوانی امریکا گهشت بغدا و دگل سروک وزیر عراق حیدر العبادی کومبو و پشتوانی امریکا بو عراق دشار دجی داعش پشراست کرد. ISIS is on the run. They have been shown to be unable to stand up to our team. داعش ده پاشوچونه ده خویا دکه او لهمبر ما نکار شر بکه. امریکا بگیری برکفتن استراتژی هیا به معنا امریکا و لگل لشکر عراقی راوسته. پشتی سردان بغدا وزیر براوانی امریکا گهشت پایتخت حرم کردستان و جعالی سروک حرم مسعود بارزانی پیشوازی لحاته کرن لدما حرم کردستان کاری بو پیکینانا ریفراندوم بو سرخبون عراق دکت. جنرال بری لشکر امریکا و شیردوان امریکا فرم مارک کمت دبیجت امل روشا حولیر و بغدا تید کهین لی سیاست امریکا هشتا پیشگیری عراق که یک گرتی دکه. I will state the U.S. policy. The United States policy remains that اوی مروی تشتی نکریه تشتی دخوازه همی اوه ریگرتنا لرکابرین خوین سیاسی وک دیکه کی بخواز سر بلند. لعالی مروانی آجانسا پنابرین نتوین اگرتی هوشداری ددت که داعش و جاره کادی سیویلان لتلعفر بکتامتال و کل موصل کری و لرقه دکت. و رجدی لحکومت عراقی کر آلیکاریا سیویلان تلعفر بکت کل دما 24 دمجمیرین بوری پتر 10,000 سیویلان یتروین. We're also receiving reports from our staff in Iraq. ما راپور جکاربندن خوال عراق ورگرتن و دبیجن به هزاران کس جدورین آزادکرین تلعفر دراون. جبری شار بگهت ناوند باجری. هر جی بری 4 روزان ناوندن آورته پتر 3000 کسان یت ورگرتین. هزین اولهی عراق دورین برفره جدست چکدارین داعش درکرن و جوانا باجر موصل پشتی نه ماه جشارین مازن. لهشتا دگل تلعفره باجر حویجه و قائم و راو و چندین دورین دیین هفسنور دگل سوریه دبن دست چکدارین داعش دا دمینه.
خالد فتاح دنگی امریکا دوان روژا داویده ترکیه و ایران هاتن چون اخوازده دکن و لهمبر رفراندوما هرما کردستانه و دستکترین کردان لسوریه دجبری خواه را دگینن. گل کرد در حق گفن همبر دستکترین خواه دکانن هلوسی که هبش بافرینن. استاتیا کردن سوریه دبن خطر ده یا نه. هفسوری که دسته پیوندین درویه کانتونا جزیره دکتر عبدالکریم عمر دوه پیونامه سکایپ تا برسوا پرسرمده ده. دەستپێکە بێ شۆڕەشە ڕۆژاوای کوردستانی و دەستپێکە بێ خەباتەمە بتایبەت دەولەتە تورک هەوڵدانی خۆتکەی بوو تێکچوونە بێ شۆڕەشە ڕۆژاوای کوردستان و وەکۆم پێزانن تەوایە ئێریشن سەر ڕۆژاوای کوردستان دەولەتە تورک لپەی بوو پلان سازیاوێ لە تورکی چێدە بوو ji destpêkê şerê serêkanî heta êrîşin Daeş ser Kobanê bi turêna Cebalxane ji wardanîn diriya nexweşxanê wa de dihatin tedawîkirin û alîkarî bwardibû ev planname ticara nesekinî çiqa destkeftîn tên pêşketin û lo hewldanê wa jî çêdibin zanê pê piştî va destkeftiyên guhatî أفضل سكفتية مزن إيجو هاتنا قزن جكن بشتي حملة طبقة ورقة دسبيكرية وتساني برقة هذا دور بيجك مزن ده يا ودهمان ده ميدا جام دشن هل بجارتني فدراسيون باكوري سوري لباشوري كردستان جينها على ريفرندوم كرنا بمزن بونا أفضل سكفتية قوتي قزن جكن أف دولة داغر كرجي هولداني خود كنت زاني بي إيران وتركي وك امبراطوريه فارسي وك سلطنه عثماني ديرو كده هر جملاتي هفدو كرنا حتى د فالوزيه كون هات رجلاتا نافين ده تشيدبن دي سهره كي جوانا كي بيشنجيا محوركي مذهبي طائفي دي كي تركي العليكي و ايران جي العليكي لي اختي قد بي مساله كردي برجوندي و دبنيا چي قادس كفتين مزنتين قزنجكرن ولو هولداني واجي تشيدبن ديجيتي افا بروجي ما يعني افا دسبيك افا شورشي او هولداني وانا سكنينا ايمج دسبيك شورشي دسبيكريا ما هولداني خودكن او لكاريك باش الرجافاي كردستاني هيت زاني بي د 21 هيفاي كي 2014 اعلان ريفابريا خسر هاتي كرن لرجافاي كردستاني واما هيدي كم صلاويه بنجميدا ووقت يجي تاني لباكوري سوري او لكاريكايا لتفايا سوري ولدفري شري براكوجيا كشتنسر الناس نامية صراع مذهبي وطائفية تاني لرجافاي كردستاني ريفابريك خسرات اعلان كردنا فحمو بيكاتين وهذا بوك نموناك نموذجك بخاطر تفاي بيش رجا سوري اما لو تاني نسكنين بيش باقا دسكفتين هتنقص انجكرن وغارانتي افا دسكفتي هنيك ام دبين غريداي بابا كرنا سوري كنو ديمقراطيك باش مخالفه سوري اب غارانتي تو دبيجي يعني تو قاعد انت قلت ايران وتركيا تبي كنت جدابرين وان هنا داكوكي وان هنا المساله كردي دجاجين هفدو قالوا كرد دكان دجاجين بجاجين هفدو يعني از خصم هل بس كردا بزانم عاليه ودا كردن پرچيدن تبع سر ريفراندوم هرم كردستان شكر يعني كرد قالوا امادن اگر سبه دو سبه اب ستاتيا وان دسكتيا وان دبن خطر دب امادن خو بپارزين راستا او تشتي قلت دي زمان عين وصايا كردا د برخدانا گودکو باید چیبو شورش روجاوای کردستان سر عردی بخونیه کی تیا خو اباکر لکوبانی لمخمور جلاولا لشنگالی لپیوسا یکیتیا تفکر سیاسی کردی اباکرنا لبگرک سیاسی کردی او لبگر سیاسی کردی دندروی دا قال لك محاور هنا قال لك بين گفتگو کرن و بریار تیدی بیست عندنا یک جوانا هری گرنگا هندروی وی کنگرانه توی کردستانی دا ویل بگرا سیاسی کردی پیش روجا کرد 100 سال 21 دا استراتیجیا وای سیاسی بش بی آواکرن دوام و هری گرنگجی افدس کفتین گو هاتنا قزنج کرن دو مواجهات هیروری دا چلو جوای کردستانی چل باشوری کردستانی گرکا بین بکارعین دالی سیاسی و دیپلماسی دا دیپلماسیا کردی حتی نها بلاولها پیوستا دوی کنگره نتوی کردستانی دا آواکرنا دیپلماسی کردیجی هفبش چه بی وکی دیتر مجالك دي هي بر جرينجا مجود قالك دسكفتي هاتنا قزنج كرن او دسكفتي جو هاتنا قزنج كركا باراسنا واببي وكدي خطرين مظن سر كردا وكردستاني انا جاليكي ببشتي اعلان ريفرندوم صالح هفتي هذا جاري كما سر اركان ايران تيجم تركي وبلانما تشيت كنج بو خاطر ديجيتيا
وی رفرندوم گوهاتی اعلان کردن و وقت دید همال دمیدا تزانی په نهال دورا عفرینی ادلب اوجی پیمانن و پلاننامه تین آواکرند ناو ايراني وتركي وروسيا ورجيم بشار الاسد افحمو خطرين مظن اريد اسكفتيه مظن هاتنا قزن جكرن اري كرد يخديرو لك مظن باللي دجمني كرداجي المال اخوانا رازاهيا دوله مظن خدي علاقات اگاهي الجماعه معطيات الجماعه اوجدان تشدبي وهولداني خوبكن حتى تاليق ودجتيا وي بكن جبولو حتى هيزن لشكري كردستاني بيوستا دبي دما ديروكي ده حكم نكارن هيزك لشكري حبش عبابكن تنسيق نافوا هيزي لشكري ده تشيب بي مجلس سیویلین رقای جبو سیویلین جباجر رقای رابین لکامپ عین ایسا خارنگهک آوا کرن و آلیکاریا پنابرا دکن نوچگیهان دنگ امریکا محمود بالی سردان و کامپ کرد و اف راپورت آماده کرد به آلیکاریا مجلس رقایا سیویل مطبخه خارنه د کامپ عین ایسا دهات وکرن جبو گو خارنه جپنبرین رقای را پیشکش بکه کاروبار مطبخه و چیکرنا خارنه جنین کامپه پیرا دبن و روزانه خارنا 8000 کس تی چیکرن و لسر مالباتین د کامپه دا تی بلاف کرن لگوری برپرسین کامپه گو آلیکاریا جوان را تی پیشکش کرن پر کیمه و او مطبخ بشک جپرسکری که خارنه لکامپه چارا سر دکه و پرجاران خیرخازن هریمه دبن آلیکار و تکز دکن گوتانها تی سازی ناونتوی آلیکاریا وان نکریه دبي مطبخي دا خارنج نازحنه ايجوج رقي ودورو بري رقي بري خدانا مخيم عين عيسى با مطبخ جي مجوار تقديم دكن وجباك خارنه با وجبه خارنه جي حشت حزاريسان را تقديم دبي با خارنا مجلس الرقة المدني دعم دبيكي پنبرین د کامپه دا جدنگی امریکا را دیار کرن گو خارنا لوی مطبخه تی چیکرن روزانه جارکه و تیروان ناکه و پر جاران زاروک نوان برچی دمینن. رونشتوانین کامپه آنین زمان گو نونرین سازین مروواهی سردان وان دکن و جبو آلیکاری ناوی وان دنفسینن لیتان ها آلیکاریش بو وان نهاتیه. نحن من سكان الرقة امج خلکی رقاینه و ام لعین ایسا پنابرین خدمت لوی کامپین نباشه خارنتین دانکه و تیرا 7-8 کس ناکه ما پشگریه که بهتر وصادوه جرای خستلین خمخور نان های و آف هیا لیتن خارن روژه دانکه به درفتن خوین کم مجلس رقایا سیویل هاو دده گو پی دی وین پنابران به جه بینن لیجبر هجمارا مزن گلک پی دی وین جیان کم دبن و به هیویا آلیکاریا ناونتوی و داویبونا شر لهرمه پنبرین کامپ عین عیسا د شرط و مرجن زور و زحمت دا جیان دکن. محمود بالی دنگ امریکا کامپ عین عیسا لافرین پنج یک پلیس ترافیک پرورده‌ای رهبری گشتی ترافیک کانتون بسرکت قدمدن و دست بکار کرد. دنبال پلیس نوده 12 جن هنکو آماده نه خدمت همراهیان بکن. پشتی 45 روزان جه پرورده‌ای رهبری گشتی ترافیک لکانتون افرینه دوره 4 یا پلیس ترافیک به مراسم در چونه بداوی کرد. د مراسم دا کل دورا شرا بریوا چون تاوی مالبات در چویان سروک دسته هندرین حسن بیرام و جیگراوی صالح حسیدو آماده بون. د مراسم در چونه ده د ناوان 12 جن 51 اندام پلیس ترافیک باورنامه خوار گرتن. به دوره چهارمین هم تخریج دکن هندری به پرواده ده بینجو ده یک حوال تدا حاضر دبین جه 12 حوال جن بین ده هندر پرواده ده حوال دوره این فکری و مسلکی تدا برن باوای کی سرکفتی در باز دبین او هدف جوی ام حجمار ترافیک جوی زیاده تر بهتر بکن جبر بو ام تغطیه بکن سر به حوادث ده هندر عفرین داتین چیکرن جبر بو ام دخازن حدیک ده هندر باجر دواره چیکرن و امانک سلامت جملت رواره داندن اندام درچوی دیل هر دو کانتون افرین و شابا دست بکار بکن. هنج اندام دوره 4 یا پلیس ترافیک جه کمیرای دنگ امریکا را آخفین. اندامان کف خاشیا خوب درچون آنین زمان و هیوی دکن کوتشتی او فیری بونه دیخن خدمت هرما خواه.
آلمانجا پرورده من کربن انه حوادث نو گندا چه نکن نو باجارش برگو حوادث پرچه دبن هم دغازین هفی حوادث نو کم بکش برگو ملت یعنی پر عاجز دبه و پر یعنی دیشه فی عاجز نو و هم یعنی دای پرورده ما بر شهاده خوشی بر و هم پر سرکفتینه اسلوب اکادمی ام چو فر بین اکادمی دا ام اسلوب خوش گلی خراب بدن بستینن ام چی مسکره کنن و گلی خدا ام سرکفتین خراج عملی خراج لهرما افرینه جنی ده همو قادان دا جهه خوگرتیه یک جوان قادان ترافیکه خوژن امیر لکیلک هف کار پولیسین ترافیکه دکن تا کو تفگرا چونو هاتنه لکولانان ریکو پیک بکن و رودانان کمتر بکن. نوروز رشا دنگ امریکا افرین ناکوکیین دناوبرا ترکیه و آلمانیا روز بروش کورتر دبه به تایبتی گوتنین سروکومار اردوغان ید درباره هلبجارتنا آلمانیا دا تانسیون دناوبرا هر دو آلیا زیده ترکیه آگاهیم برفراتر دو رابطه ده تانسیون بلند یا دناوبرا آلمانیا و ترکیه ده هین بردامه آلمانیا یه دمک نزد جبر هلبجارتنا خویب سر صندوقه و سروکومار ترکیه رجب تایپ اردوغان بانگا همالاتین ترکیه اوین کلا آلمانیا دبینین کر و بحثا چندین پارتیا کر و گوت دنگی خواه ندن و پارتیا Ben de Almanya'daki bütün از جهمی همولاتین ترکیه اون لالمانیا دمینن دبیجم شاشتی اکی نکن او پشگیریا وان پارتیا نکن نه کریستیان دموکرات نه جی پارتیا کسک او همی دجمنین ترکیه نه پشگیریا خو بدن وان پارتین دجمناتیا ترکیه نکری گوتنین اردوغان بو سدم عاجزبون عالی آلمانیا و دستهلادارن آلمانی دبیجن اردوغان به گوتنین خود تبل کار هندری آلمانیا دبه و اف یکجن نای قبول کرن سروکومار اردوغان لسر گوتنین وزیر درو آلمانیا دغنین خوانی سر زمان hele şimdi bir Dışişleri Bakanları var ama وزیر درو آلمانیا ریزه نزانید سنور خو نزانید تو کی کوب سروکومار ترکیه را آخفتنه دکی تو آخفتنا خو به وزیر درو ترکیه را بکه اف کسر رادبه و پرورده یه دمه پاشا روژاتای سیاسی چیه؟ عمرته چنده؟ پرسگرکین دناوبر هر دو آلیاندا بتنه نک گوتنین اردوغانه سرکوزیر آلمانیا مرکل ده برنامه که تلویزیون ده بال کشاند لسر روزنامه‌وان که حملاتی ترکیه و آلمانیا دوغان اقانل ل اسپانیا هاتیبو بنچاف کرن مرکل ده بیجه ام گل کیف خوشن کو اسپانیا او روزنامه‌وان برده ام به حکومت اسپانیا را دانستاندن دکن ام گله کیف خوشن کوان او روزنامه‌وان بردا هر وها بانگ اردوغان یا لسر هلبجارتن آلمانیا نای قبول کرن از بانگ الهمو ولاتیان دکم کلوی ولات دموکرات دا دنگی خوی آزاد کار بینن سروکومار اردوغان دجوینو پارتی AKP'de دیسا بال کشان لسر هلبجارتن آلمانیا و ده بیجه چما از نکارم پیام خود درباره هلبجارتن آلمانیا ده بیجم tabii seçim yapılacak. هلبجارتن یه به چکرن ام جی لور پیام خود اینی سرزمان ما او تولی هلبجارتن ما نبون چما از نکارم پیام خود بگینم هم مولاتیان پیام من اوه که چه جار پشگیری ندن نیارن ترکیه ناکوکین دناوبر هر دو آلیان ده روز به روز زیده دبه و دوی دمیده ته هیوی نمایه که چاره سریک ماینده دناوبر هر دو آلیان ده به هوله تماشا برن دلال الموسیله گلک زاروکن کو باب وانج عالیه داعش و هاتنه کشتن د شرطن دجبار دا دیجی هنک جوان با پشکری مالبات خو کار دکن هنک دینجی نچار دمرین کو پارسیکی بکن نوکه لسنور باجار موصل رژه زور یا زاروهان کار دکن و خاص خازوکی دکن لسر جادنگشتی اف زارویه زوربه وان خلک عالی راست نو نوکه عالی چپ آکنجی بوی نو دیسان پرانی وان باب وان هات یا کشتن یان به صدم بردمان فروکان لسر موصله یان جی به دستن چکدارن داعش هات یا سیداردان أنا على قير بيت ام چونه مالا کادن و مکری کر باوی من رابو تلفون مامی من کر حتا زانبه چه هیه چنینه شنشکاوا داعش سر مالا مگرد باوی من بسر عرده را کشاند و لبردری کشت ولی من ام لعالی راستی بون ام هاتن رزگار کرن و نها لعالی چپی بجی بونه باوی من مریه و پری متنه
و ez nikarim kar bikim. Her wasa ev zaroya xuzyarin wekû hemû zaroyan li qutabxanan bixwînin û ayîndekê baş bi xwe ava bikin. Belê ji ber hejariyê û nebûna semyanekî neçarin kar bikin. Ez têm vêre klînsand firûşim da ku xerciyên rojane derbêxim û bavê min yê nexweş e nikarî kar biket. Ez jî neşêm dewamê xwendegehê bikim. Ez heskem belê neşêm wekî hemî xwendkaran. Ji layekîdî ve Faris Hazim berpirsê Fon Gropiyê Rewşenbîrî û Hunerî diyar ket ku ew yê hewlên ciddî den ji bo avakirina êtîmxanekê ji bo zaroyên Mosilê. العدد حقيقة بسبب الظروف براستي جبر بارودوخي نها باجار موصل اتداد بولتن جمارة برو زيده بونيا لدسبيكي ما پروژي خواه بو 4000 زاروكان دابين کربو اگر 200 یان 300 زیده بان بلی جبر بردوامی بارودوخی نخوش ج 5000 زاروکان بوریا و بید زیده تر بتن اف پروژه که مروفایتیه و امده همی احتیمان کوم کین به جوازیا اولو نتوا. Her wasa navbirî diyar ket ku rewşa zaroyên êtîm li Mosilê di metirsiyeka gelek mezin da ye û bazirganî pê tête kirin. ووصل الحد نوکا گهشتیا اوی رادهی کو زاروکی موسلی تهتا فروتن به 5 میلیونا بگوری بارودو خیوی تندرستی و تهتا رواندن بریکا تورن عصابا هنک تهینا فروتن بو خدان کرنیو هنک جبو مبستن سکسیو هنک بو فروتنا اندام لشیوان. Piştî operasyona bajarê Mosilê bi kotayî hatîneha rêjeka zor ya zaroyên karker ketîne ser cadên bajarê Mosilê. Dihête zanîn ku zorbey evan zaroyan êtîm in. Kawa Emer dengê Emerîka, Mosil. روبینف راپورتک gelek غمگین بوو bi taybetî di şevî şêrê giranevê rojhilatên avîn de qurbaniyên serekeç zarokên. Rast taybetî Iraq ji bûye qadaşer çend salin şer heye û zarok di hinek ji van seqet ji me asteng berbûne. Mixabûn ev bedela herî giran zarok didin û di buhara jiyana xwe de tam ji jiyana xwe nastînin û neçar dimînin di vê şertî giran da dijîn ciyê mixabîniye temaşewanin delal. Di tevleheviya bûyeran da rastî gelek caran nixam tê dimîne. Mijarên ku ji bo xelkê xemên rojane û balawan dikişînin em li gel mîvanên xwe bi awakî serbixwe û bêalî guftugû dikin. Şopandina rastiyê bi riya parvekirina bîr û boçînên cûr ve cûr ew bingeheke sereke ye bi rastî ji bo avakirina pêwendiyekê û her wiha baweriyê li gel temaşevanan. Serokê Amerîka Trump gazina ji medyayê dike ji bo raporteyên wanên di derbara serokatiya wî de û dibêje ew nedurist in. Trump ev axaftina xwe li eyaleta Arizona li bajarê Phoenix pêkaniye. Piştî serdana hêzên Amerîkayên deryayî û yên parastina sînor li bajarokê sînorî Yuma, Trump bi şêweyê helmetekê gotarek li Phoenix pêşkêş kir. Vê evarê em digel dostên xwe dupat li ser nirx û nerîtên xwe yên hevbeş dikin. Trump bi berfirehî têrexnekirin li dor axaftina wî ya derbarê tundûtijiya roja 12 mehê li bajarê Charlottesville wîlayeta Virginia ku têda gelek alî tawanbar kirin. Dema regezperestekî spî bi erebeya xwe derbasî nav xwe pêşanderan bûbû û di encamê de jinek kuşt û 19 kes birîndar kirin. Trump medya tawanbar kir ku raportan li gorkêva xwe dike. Wekû ew nexwazin rabgehînin ku ez bihêz dijî kîne û tundûtîjiya diaxivim û bi tundî naziyan û regezperistên spî û her wisa KKK şermezar dikin. Axaftina wî ya piştî Charlottesville bû sedema xwepêşandanan li hin bajarên dinên Amerîka û li bajarê Phoenix jî xwepêşander sê şemê êvarî li ser cadeyan bû. Evî mirovî tiştekî nekiriye, tiştê dixwaze hemî ew e rêgirtina li rikeberên xwe yên siyasî, wek dîkekî bixwe serbilind. Piştgirên Trump ew jî li kolanan bûn. Ez piştgiriya mafê azadiya derbirînê dikem. Piştgiriya serok û her karekê wî dikem. Ez piştgiriya destûrê dikem. Loma ez îro li vir im. Trump gefa girtina hikûmetê da eger Kongres piştgiriya darayî bû dîwarê sînorî neke. û got axaftina wî ya tund li dor Korya Bakur hîn li dar e.
جبر رقبون و آلوزیان بردوام لنیوگراب کوری ژاپنیا دبن روزن داویده جماره که هنداریان آورته پکتینه داکو بکاره به پیشیل اریشک موشکی یا کره باکوری بگره. کنجی ریبید نوا دارستان و گراندا لناوندا ژاپنیا و شارتی دمشه. وی اوتشت آواکیه کوپه باوره دیوی شرکی اتمی لروجهلات آسیا بپارێزە. شریکەتا وی ریبەی تایبەتە ئاواکردنا ژێرزەمینên تایبەت بۆ شەڕان پشتی بەڵاوبوونا دەنگên قەومینا شەڕێکی li Kurya Bakur daxwaziyên xelkê bû vê şerîketê zêde bûne. Dergehên teqîn kartênekin cihên revê pempên hewayê hemû jê Swîsra tên. Niha kêmahî di van tişta de heye ji ber hindê em dibêjine bi kerên xwe bihên fireh bin. Ew cihaz yê bên helkêşana destskirde bû safîkirina ji tîşkên ziyanbaxş. Kesê bi kart îne dê bikare demekê dirêj li hember tîşkên etomî bijî. Li vir li jêr erdî hemû pêdiviyên jiyanê hene. Digel bombên etomî ew ên li Hiroşîma û Nakazakî keftin astê tîşkê bo hezarê ji astê xwe yê durist piştî du heftiyan dakeft û hingê derkeftin bi selamet bû. Japonya dê 6 heta 7 xolek hebin bû hijdariya hêrişa mûşekan ji Kurya Bakur. Kêm Japonî tu ê bawerêdane ku dê hêrişeka demil dest pêk bihêtin. Lê dîsan welat xwe ji bo rewşa herî xerab amade dike. Xelkê li derêjahiya peravên deriya Japonya dijîn amadekariyên xwe parastinê dikin. Ji ber roketên Kurya Bakur çiş bû têstê bin yan jî bizanabûn li dij erdê Japonya bên encam dan. Gelek bitirse. Dema li gel zarokê xwe bim dikarim wan biparêzim. Li ez nikarim tiştekî bikim dema di rê da bim yan li serkarî bim û dorî wan bim. Ez ji wê ditirsim. Japonya biriya sîstema agihdarkirinê xwe amade dike ku bi peyamên hijdariyê rêka mîkrofonên mezin, telefonên destî û kompyûteran belav bike. Sîstema parastina mûşekan li Rojavayê Japonya hatiye danîn. Kesên weke Kenji Ribey tedbîrên xwe wergirtine. Şerîketa wî xizmetên xwe pêşkêş dike. Lê bi eşkereyî ew jî tirsexwetîne ziman. Şermizariya ku Japon piştî 72 salan heta niha divê ewlehiya xwe biparêzet. Eger şerekadî çebû em naxwazin şikestinê bibînin. Xweparastineke wiha ne her we ye. Kesên jêrzemîneke Ribey bixwazin divê $165,000 bidin û daxwazî pirin û bilezin. Komekî rojnamevan ji Tirkiye çûn Bosnayê ku hevkarî bi rojnamevarên nû welatî re bikin. Nûçegihana deng Amerîka xecan ferqîn ji yek ji we rojnamevanan bi û ev rapor ji Bosnayê şand. Ji bo serdana hin dezgehên ragihandinê ji Tirkiyeyê komek rojnamevan em çûn Bosna Herzeygovayê. Li wir em çûn ser goristana qetliama Srebrenicayê û bi Nedzat Avdîçê ku ji qetliamê xelas bûye re hevpeyvînek jî kir. Hêjayê bîrxistnê ku piştî perçebûna Yugoslavyayê di navbera Hirvat, Sirb û Boşnakan de şerê navxweyî dest pê kirbû. Li gorî hin çavkaniyan di nav 4 salan de ji 300,000 zêdetir mirov hatin kuştin. Lê qetliama Srebrenicayê rûyê herî reşiyê şerê navxweyî êvî welatê bû. Di 4 Temmûzê de piştî ku Srebrenica ket destê artêşa Sirpan neteweyên yekbûyî hêzên xwe ji herêmên ewlê vekişand û bi hezaran mêrên boşnak ketin destê artêşa Sirpan. Di nav 4 rojan de 8,378 mêrên boşnak hatin qetilkirin ku ev qetliam piştî şerê herba duyemîn a cîhanê qetliama herî mezin a li nav Ewropayê tê binavkirin. Nedzat Avdîç ew dem 17 salî bûye. Bi bav û apê xwe re ji Srebrenicayê reviyene ber bi herêmên ewle lê piştî ku Srebrenica dikeve ew jî esîr tên girtin. Nezat dest nişandike ku piştî esîr hat girtin her carê 5 kes bi gulebaranê hatine kuştin. Ku bi şansek mezin gule zirarek mezin nedane canê wî û ji minê xwe birîndar xelas dibe. Digel wî zilamek din jî bi birînek sivik rizgar dibe û bi alîkariya wî ji wir direvin. 4 rojan piştî revê rastê gundek boşnakan tên û li wir rizgar dibin. Lê bav, ap, zarokên me tawî di qetliamê de tên kuştin. Digel vê karesatê Nedzat dest nîşand kir ku ew naxwaze zarokeyî bi nefreta Sirpan mezin bibin ji ber ku yên ku biryara şer dane siyaseta qirê de ne xelqên sade. Her wisa dibêje qetliama Srebrenicayê rûreşiya neteweyên yekbûyî û dewleta Sirbistaniyê jî. Ew dibêje heta heq û edalet bijînê aştî jî pêkan nabe. Berê emana li Srebrenica li goristana qurbaniyên qetliama Srebrenicayê ne ku li vê goristanê niha em dikarin bêjin ku
6000 زیادتر مثلا هناك وكي كتيزانين دما الشر نافعي بوسناي دا 8000 زیادتر میرن بوشناک هاتبون کشتن. به باوری نزاد آشتی نپیکانه لیل سربرنیتسای کملک هیه گو جبوی آشتی نابر سرپ و بوشناکان هول دده ناوی کمله سارایه وج آلی جنین سرپ و بوشناکان هاتی آوا کرن. والنتینا سرپه او دده زانین کو جبوی پاشاروژ ولاد جبوی پیکوژیانا بوشناک و سرپان و جبوی آشتی او هول ددن. زهتاجی مسلمانه او جد بیجه لجیه کی کو به هزاران بوشناک هاتمن قتل کرن دوزا پیکوژیانی جبوی آشتی نهیسانه. قطعا سربرنیتسای وکا برینکا کله دناف دلی هر بوشناکی کده. باوری آن جبوی عدالت نمایه. جبر کو حتی نها پر کم برپرس لدادگه لحی حت نجسا کرن. لدو زمان بجی آنینا حق و عدالتیه. خجیجان فارقین دنگ امریکا سربرنیتسا. تماشاوران دلال او بو کورتوزیونا و هفته کو مجوره پیشکش کرد. ام بهوینه کو برنامه به دلوه بو. نرین رخنه و پیشنیارن خو بریا ایمیل، فیسبوک و توییتر جمره بنویسین. حتی جلگه دن برمنده خوشیه ده. دم باش. برمنده خوشیه ده دم باش.